jotonw lamsogo private job ni update dok chungni tini bunailini daily ni update video no chung tini private job samungnai tugui tongnai rokni bagui nailini nirok samungnai tugui tong hangke o video no paithak jora nai tugui nailai tongdi nirok daily no omohai ke update mangui tongnai channel bai jephro ni kwrwngui tongnai di tini ron friends no je masak share khailai support rogui tongnai di like khaidi share khaidi egan bwkharok tei bisrangnai nirok no daily update rogui tongani bagui daily update video ko wngkha private job tei government job school college ni update rok joto notification o daily update video tei nirok nugui manai ingke phati chung tini update rok nai nelinai job vacancy office executive with knowledge of computer qualification BCom BSc send your CV office executive office ni samungma khlainai computer ni knowledge tongani nangnai haike qualification BCom haike BSc omohai qualification ni engui tongke o samungo khlagi manai ni CV pathogui manai resume rok mobile number 8258800111 te kaisa 8258800116 o WhatsApp number nirok contact bukhaidi tei nirok ni resume rok pathogui manai nirok daiti ni samung mangani musugui tongke contact laidi haike samungo mangani bagai joto samung nai tugui tongo haini bagai vacancy najaya kusukang nirok daiti doiti ne mangani try khailidi ko contact haigi nirok contact khayage haine WhatsApp simi rohogui tong hangke samung rok maya rok ngimag haini bagai daiti nirok magani hine try khai tongke kisa sakthari khaike nirok manai ke next nalinai থেকে খেয়ে লোক চায় বয়স্ক মানুষ এবং কুকুরের যত্ন করার জন্য থেকে খেয়ে মহিলা চায় বয়স্ক বরক tei sei rokno jotonwke nagi tongani bagui tongui chai tongani bagui broni oro tongui tongmanai khoroksa bwrui o samungrogo khlagi manai mobile number wngkha 9362740028 o number o kwrwngui manai haike bate kaisa 8794666627 o number o kwrwngui manai niro video no clear khe jori nuyangui tongke video high quality rogui naidi clear nugani bagui okay next vacancy modular kitchen showroom er jonno graduate smart energetic sele u meye chai sul no hindi kokborok omohai language rok magani nangnai hindi tei kokborok rok asuke o samungno khlagi manai graduation ngani nangnai modular kitchen showroom o samungno khlagani bagai nirni WhatsApp broni WhatsApp o nirni resume pathogui manai o samungni khagai ni interest tongke 8359799052 o contact number o kwrwngui manai haike bate kaisa mobile number 8794666627 o number o kwrwngui manai the next কর্মী চাই কম্পিউটার জানা 2 জন কর্মী আবশ্যক কম্পিউটার নলেজ তংনাই রক খরক nei samung khlagi manai biodata pathogui manai broni WhatsApp number rok details ke siwani bagai joto bronon call khagi sengui manai 8974869109 o contact number o kwrwngui manai the next nalinai কাজের মহিলা চাই আমাকে নগ্নি সামুরক খাগানি বাগৈ ছোট বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য শীঘ্রই 35 বছরের অদূর্ব মহিলা চাই ঠিকানা উত্তর জয়নগর পোলের অফিস আগরতলা ও চাইবসারনো নাগি তঙ্গানি বাগৈ 35 বছর ওমহাই বয়স্ক বড়রক ও সামগক লাগি মানাই জায়গা থাইংখা উত্তর জয়নগর ফল রংনি অফিস গানাও আগরতলানি মোবাইল নাম্বার ওংখা 8414870526 o number kwrwngui manai the next staff chai well dressed up groom royal punctual MS Word MS PowerPoint ek কাজ জানা লোক চাই working time 10 AM to 6 PM or 2 PM to 10 PM contact number ke naitang rok
dress up kaiga nirok tei MS Word MS PowerPoint omohai rokni je knowledge tongui tongnai rongke o samungo khlaigi manai samung khaigani somoy ek phungni 10ta ni siming 6ta jora moni pore tewaisa 2ta ni siming 10ta somoy jora asuk jora samung rok ma khlaigi nai details ke siwani bagi contact khlaidi 8787780383 phone number rok krungi manai. The next front desk female wanted front desk for service center at Agartala, well-known computer and able to speak English and Hindi. Age required 22 to 25 years. Tabo wanted from the Omo front desk office among omohai service center rogo samukhlaigani bagai computer ni knowledge rok tongani nangnai te kok samani rok English Hindi omohai ni kok sagai kok sagani knowledge tongnai rok khlagi manai age nangmani wngkha 22 bosor ni siming 25 bosor ni boys to tongnai rok contact lagi manai biodata pathogui manai borok no contact khlagi 8794704503 o contact number rok krungi manai. The next nalinai কাজের লোক চাই আগরতলা শহরে বাড়ির কাজের জন্য মহিলা লোক চাই আগরতলা শহরে কাইসা nokni samung rok khaigani bagai burui o samung khlagi manai mobile number o contact khlagi manai 9485192191 o contact number rok krungke joto details rok jaga rok sungui manai. Then next nalinai কাজের মহিলা চাই আগরতলাতে ছোট পরিবারের রান্না সহ অন্যান্য কাজের জন্য প্রকৃত আগ্রহী পিছুতানহীন 24 ঘন্টার দিন রাত্রি নম্রব্রত মহিলা চাই আগরতলা শহরনি kaisa poribar ro samung khaigani bagai nokni samung rok khaigani bagai omohai maimi rok sungui sarogani te nokni je samung rok tongmani no khlaigani bagai mobile borok no 24 ঘন্টা ni samung ma khlainai inke mobile number krungui manai 8794852017 o contact number rok krungui manai. The next nalinai pharmacy চাই আরোগ্য মেডিকেল হলের জন্য নতুন ফার্মাসি চাই ঠিকানা নাগেরজলা পিলার নাম্বার 38 or 34 মেডিকেল হল samung khaigani bagai Kwtal medical halls najangnai biti dugan rokni phalmani ro oro jaga pharmacist koroksa najangnai jaga thai location wngkha nagarjola pillar number 34 oro jaga nirok samung rok khlagi manai mobile number rok krungi manai contact detail ke sigani bagai contact laidi 8974795693 o contact number rok krungdi joto details ke siwani bagai. The next nalinai কর্মচারী চাই শাড়ি কাপড়ের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ কর্মচারী পুরুষ চাই একজন জিএসটি মেমো লোক চাই বয়স 18 থেকে 50 শাড়ি রি রংনি omohai শাড়ি দোকান rogo tongani bagai jela khoroksa khlagi manai te GST memo rok khlaijanai rokbo omohai ni samung rokbo khlaijanai te khoroksa borokbo khlagi manai বয়স সংখ্যা 18 বছর ni siming 50 বছর ongui tongnai rok ke khlai manai mobile number rok krungdi details ke siwani bagai bo jaga o ma khlainai 7085606080 o contact number rok krungke joto details rok sungui manai te kaisa mobile number 9436122834 o contact number rok krungdi. The next vacancy নবজীবন প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জন্য একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ল্যাব টেকনিশিয়ান চাই যোগ্যতা বিএমএলটি ডিএমএলটি 2 হুইলার আবশ্যক প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব ডায়াগনস্টিক সেন্টারও samung khaigani bagai je experience tongnai lab technician ni go khlagi manai mongkha diagnostic center ro je sakang ro khlaijak experience tongnai rongke o samung khlagi manai BMLT DMLT te bike rok tongani ingke bike rok tongani nangnai aike o samung khlagi manai mobile number rok krungi manai
9366536867 phone number o kwrang manai haikeba 7005080962 o contact number o kwrang manai then next nalinai korm লোক চাই ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউশন ফার্মের জন্য একজন অভিজ্ঞ সেলসম্যান চাই এন্ড টাটা এসি বাজাজ 3 চাকা মালগাড়ি প্রাইভেট এক্সইউভি 300 চালাতে পারেন এমন একজন ড্রাইভার দরকার ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউটর ফার্মও কাইসা যে সেকাংরগ নলেজ দंनाय রক সেলস রনিগো সেলসনি ম্যানেজার omohai salesman ni gobo najangnai tei tata ac bajaj gari no chalogani bagui mal gari no chalogani 3 chaka gari no chalogani bagui driver ni bo khlagi manai tei private gari no chalogani bagui oro ongkha 3ta no or jaga 3 jonani hai khlagi manai distributor farm ni gono sales ni go khlagi manai tei driver ni go khlagi manai tei private gari ni kaitham kaisa ke 3 chaka te kaisa hangke private gari ni 300 XUV gari no chalogani bagui o driver o khlagi manai mobile number krangui manai 9436121868 o contact number krang manai te kaisa 9863312056 o contact number krangke nirok ni je sajagma nirok tongke khailaidi contact number contact khaigi then next nalinai National Law University Tripura advertisement recruitment notice for visiting faculty application are invited from the prospective and eligible candidate for the post of visiting faculty for sociology at assistant professor level please visit university website www.nlutripura.ac.in for application form and other details advertisement last date for receiving of application 2nd December 2024 Norsinghor Agartala West Tripura naiti taboni rok job ni bagai naitugui tongnai rok National Law University ni bukakte notification je job no tabok government job no naisingui tongnai rok ni bagai eligible criteria rokni rok naigani bagai website hagai ni rok nagi manai qualification busake eligible ngai bahai rok joto details ke nagi manai ni rok amna offline apply ma khlainai offline apply thangai roigani bagai jaga thai Norsinghor Agartala West Tripura kon thangai rogi manai National Law University go last date 2nd December 2024 on nangnai professor sociology subject no phurangani bagai professor assistant professor level lo khlagi manai nero website of visit khagi naidi www.nlutripura.ac.in o website o hagai form rok download khagi nero application form rok submit khagi manai form download khagi then next nalinai Tripureshwari Vidya Mandir Chandigram Tripura West admission form for nursery to class 9 will be available from 18 November 2024 for the academic session 2025-26 on all working days at the school office at between 7:30 am to 3 pm. Please contact the office for details information. Teacher required PGT chemistry. Admission rok nursery ni cholegui butongo tei class 9 rok ni jora nursery ni siming class 9 jora admission cholegui tongo 18 November 2024 jora 2025-26 session ni bagai office je chole mani 7:30 ni siming 3 jora office rok chole nai tei oro jaga go PGT chemistry subject no phurangani bagai bo teacher najaknai Gembrok nirok omohai teacher khlaigani interest tongnai rokbo khlaigi manai tei admission nursery roko admission khlaigani chrai rok no khlaigani tongnai rokbo khlaigi manai mobile number rok krangdi je teacher ni go khlaigani interest tongnai rok 0381 239
7114 o number o krengai manai amongka landline number te kaisa mobile number o krengai manai 6033264506 o contact number o krengai manai address ni rokno sagate oisa Tripureshwari Vidya Mandir Chandigram Tripura o jaga ko thangai ni rok krengai manai te next nalainai interview notice interview ni bagai amake kaisa prasong bona nalainai the date of interview for engagement of 3 categories of posts of contractual basis against the Mukhyamantri Sport Development Scheme under Education YAS Department Government of Tripura will be held district wise at Tripura Sports School DDSSC Badarghat at 11 AM to 4 PM as per schedule given below. Segang rogoni rog notification nugui mangkana daily update video ko namono angni rogno roirogu kaisa sport Mukhyamantri Sport Development Scheme ni bekhakti ke notification apro nongkhor mani Badarghat taboni rog je sport ni go apply khaini rog sport department ni go Education YAS Department Government of Tripura o jaga ko ni omoni bagai apply khaini rog ke nirok interview rogui manai 11 ta ni siming 4 ta jora interview rok solenai bo jaga ko interview maronai bonago district wise ke rojak tongo jeng bonago nagini lenai jaga thainke Tripura Sport School Badarghat joto je location tongui je district ni apply khaini rok o jaga kaisao no interview marogi nai inke boni interview ni date inke 2nd November 2024 ni Unakoti district ni je apply khaini rok Tripura Sport School Badarghat interview marogi nai 11 ta ni siming 4 ta jora second number o tongo 25 November 2024 ni hinke North district ni je apply khaini rok hinke jaga thai same ono marogi nai te date obo same ne tongnai Kwai district ni hinke 26 November Dolai district ni 27 28 December hinke South district 29 November Gomoti district 30 November Sipahijola 2nd December 2024 ninge West district 3rd December 2024 ke West district 4th December 2024 ke West district omorongka jese kango apply khaini rok ni bagai group C post ni bumung rok nge jengbono naigi ningkha group D te group C rok vacancy ni najangmani omono nirok youth affairs sport ni bekhakti ke je sekango apply khaini rok ni bagai interview cholenai all the candidates who have applied for the post of assistant coach group C junior coach group C and groundman group D on contractual basis again employment advertisement issued by the Directorate of Youth Affairs and Sport Tripura Agartala Youth Affairs and Sport Tripura o sekango notification nokhormani no nirok apply khaini rok ke interview ni bagai publish khairo jakha nirok interview ni bagai interview rogui manai je or district wise ke tongui mani nirok ni je district tongmani no naigi interview rolaidi bofro nirok ni interview nai bohai rok no sagui romani omono nirok naigi interview rok thangai roglai manai jaga thai teoisa sagni rok no Tripura Sport School Badarghat o jaga kaisa ko na thangai interview rogui manai joto je district ni apply khaini rok inge nirok nioni informative video ongjagai tongke nirok je masa video no share khailedi te nioni friends ong apply khaija rok tongke ba brog sigei apply khaimani rok magrang thangyana tei brog interview rok ani bagai je masa video no share khailedi te nirok omohai kene notification mangai tongani bagai channel by jephro ni krangai tonglai daily video no search khaidi nirok notification mayangai tongke ei channel Tripura job se daily no phungai ke search khaike nirok omohai kene update nugui mai tongnai nirok no horo update romani bagai nirok video upload nirok update mayangai tongma notification mayarok nai haini bagai nirok ang masaga phungai ke search khaidi hi daily no omohai ke ang update roi tongu ni bagai ne samunai tugui tongnai tei government job school college ni update omohai rok joto no daily ana update video ko no nirok no roirogu
Ani bagi channel bai jephro kereng tong lai di te ni friends nun che masa share khailaidi Kwtal kongke subscribe khai tong lai di tini update asing ni sinai khana ni update magani bagai naising tong lai di ni sajak mani rok sopai ke mai ke samurok khai magani bagi jotonw hambai.